ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. MLA jong kamau kerwat constituency uba Renington Lingdo Tongkar ban uba Longru menteri jong kesolkar jela uba pej ye katanan PHE bat ye kiwe kitanan ha ka khat khandai tarik uno pra arzar arpo ula pelaj pej ba ya ke MLA scheme ka balakot hadu ar pon khat nyo kulur tingka ki bakenthum ya ka scheme SRWP ka scheme CMSRDF ka scheme IACDP ka scheme DTFM bat ye ka scheme ISYDP ki badai na ka bang tingka jong usnem arajar khat khandai arajar arpo ka jing palai paj ba jong uba Renington ye ka ni ki scheme kala longru shibenta ka jingker khu ye ki samla pule ya ka ba ula bha kerpang ban yarap ye ki lembak ka scheme SRWP hagani ka skill ye dan langru u block development officer ka mau kerwat CNRD block uba FB Basan Kentubru ke Presiden jong ke HSPDP Women's Wing kong Loksidora u Presiden jong ke Youth Wing uba Irias Emle bat kiwai di kinong kitkam jong ke parti bat kumjuru kinong ilam snong. Kani kadai kum ka scholarship scheme kamdai ka scholarship ba piyo na government na kapo hakipor proskata nrei kadai ka scholarship ya ka ba u MLA jong ni nang ni na makurat ula bahak kerpang sya ki sama ki badon hakajing puli di nrei si kentin ar kentin ngesnyo ba kadon kendiat ban ong bat napon tak ini samla ki bayo pediang e kana scholarship kanong kajing mentoy jong pi pediang ru data ka donut bat penam kam hok ya ka om ban le amarwei ye thu hayeng ya lap ime ipa ya lap iki bahalor ki jong pi hayeng pej bangayo kana ka scholarship lingba u MLA bat airu haki bakin peniat kumno ban yo ban kersan ya pi kalau kita ke masuk konsibun ba lara na kani ka jing ai jong MLA ya aspa mut lara ki pendang kamha na ka benta ka jing pule jong pi na ka benta jing tiap kot jong pi na ka benta kinu jing kam jong pi na ka benta ka jing pule jong pi om nam tam ta kiwei kamno kan jeng lamun toy ya ka district jungi ya ka long yang GP way mau ni ju kemen sibon hapor ni yo scholarship but masih yo scholarship ni jo yang ni no show military duty military jan military mobile ring aung perlu but sina samla wasuma hawale kumta lalu hi perlu 1000 pintit kod umpuli mau itu nasib system lakot DSC lakot MPSC kido ni dikam pila pas nomor boleh pila pengkre rupa ya ki kod kislang ki bedai na kumta kalau jumpi te tentu ini separuh bandalayo scholarship wali pan wali khon jo aino khon nya thi chwa kata podcast undan by cake undan by siar undan by dan benda bagi poli yang mene te tentu piru ba pin pai bai khon jo pi ba pin penyat ba yang hukum penan kami ini pisah 10,000 ki bali bakar ambulance scheme kami ko pisah kabaret daken kelum lang bar khoi ka poi bon ba te na ta kadau tan kam ba ba fi berkat ye we kumno ba ni penan kam ya kani ka GI limba sorkar limba kani ka scheme SRWP niyo bantuat pada kum ka Christmas gift ya kini ke scheme ki ba pair ya ki bangira tho ha kani ka flex ya baro khot ki ja scheme jong usnam khat khandai arpo le sedam na pe jopi ki bala bo udak jengkeli balai nang yo islam handai kadau kalong namar ba ngila islam habasdan te ngila ilong kumne system but ngin persyang kabala ban ai khamha kat banang ni kisnam pinang yo khamha ban laragam makla ha usnam ar pro ar lese pila ban yo arsya kipai ba kila ban yo arsya kata keragi perkhat jogi banang ai khamha kat banang ni kisnam hadu banakut kere katem son snem ke jogi ngitep ha bakabang account kalong kabandon kam yo way pa way student balay student nomban kabang account kide bandon kabang account ngitep ha way pa way student kide bandon ke ipek lora jia dan penjo pi ki bandon kide ban nation do bandon no ke ipek
Namar kata ngira kuat bapindon kata bapin struggle kendia bat persitom kendia dai na kata ngim sim ai mentara kapisal persuk jepi ku kuat persitom jepi kendia bapin namare bapin danang balik peli akau bapin danang balik pendengkot pendesla namar nang misa kemat pinwat admission pin sa apply kam apply jam pilon kam pendiang ikot islah kan ni se kada kecing hikai ka banangkong ha ka ba ka checklist kalau don to ka order ha ka ba video la pun krek lese ki babon ki bandang don ke jing ot ban ong ban ngi patyo na kele jugi ngira kwa hado kata bandalong ka bala banyo i ba piro pin sayo yo lang ba kita ki bom patyo ra kin sayo bat ke don pedesa artli ki bang squat bali tu bai ba ata jing tip jo ki dong ruar bat ki we kwero ha ka bangi la propose na po border area la yo sanction setanggal pentri ki artli ki skim surok kawai kalong na po exer shamot ngam kumasal tholak kawai pede kalong napo pojaot sya ni sesembang ringai kap mountain kataruk masau pulak hakabangi lo ban bunbo ladat sanction bat setangol pentri ya kitaru kita kali skim ya kiba ka kremdon hangni ya kiba kremdon lembar nak dipanan jo ka border area batla ngilado aji sya ka border area skim nakadaw baki ong makin ice skim tangi kisnong kiba hapo 10 kilometer nado usnam kat nreu kat nyeu ngilado skim border namar baki ong ken ice skim tangi kita kisnong kiba hapo 10 kilometer na ulain na u border na kapo ga border te kala bo ikajik yangi namar kiba bon kita kisnong jadi ki hapo arpo kim hapo 10 bala kataru i BADO ila persang barwat de kajing tep kebatikana lese dangla on hap lese kirang hap 10 kilometer kita to kita kisnong ha riwa te watla pedan jo kita kising bangin yo shu ke main scheme border area handai lang baki ke additional scheme lang baki scheme RIDF ngila persang ban lekan bala ban penyo hina po border area ru badai kata bawa ke bangilayo mentai kita hakaban sayo on pentre